chaynaqa karaq. Entonces, nisqan kay 2028 paqmi ischaqa kay pero suyupi chiqap eclipse kanja mana kuna hinallachu ri kunankunaqa riki imaynataq kachkan kay asunto eclipse nisunchik ya bueno aymanta lluqsispanchik mana ancha musyakachaychu riki chay asuntomanta rimay riki porque ñuqanchik lawmanqa mana riki ancha sintirqanchikchu pero nishkanik haykapi michaqa sintirusunchik chay eclipse lunar nisqanta 2028 watapi chaypiña sintisunchik chaypi riki kay Perú suyu tutaykamuqta qhawarisunchik pero chaykama ñuqanchik kawsasunraqchu imaynayaq quizás ripukusunñapas wañukusunñapas chaykamaqa pima ninchik riki vidayqa antisqa kama yo voy a vivir hasta 2030 2040 nisparaq wakiq ninchik quizás niskanchikpas pero unchikata puneqa mana ya chaynachu riki wawqillaykuna pallllallaykuna bueno kay totalta cortacoron ñarik último piña kachkanchik chayna hina ñay cortacoronchu chayna riki wawqillaykuna kay tema de eclipse chaynaqa ripichakusaq pasachakusani wawqillaykuna pallaykuna pajarin ñariki pajarin mas willakuykunata qhipirikuykuspa chayaykamullachkasaq wasichallaykiman llaqta chalaykiman chaynaqa riki kaynatam riki aviakon kay rima rininchik programallanchik qampañawpaq rikimanta